روی خامتن بدی. هدفجو روی ما بینه. هدفجو روی ما فوتنه. هدفجو مملکت خاکیه. زوروی و بین خد بزنی یوم هو که هیچ یوم هو میش یوم هو دزه موعیه خالقتیه. خالتک بره ما به مدینتی کسو ما به مدینتی زنی ما به بس ابو بس مملکت ما خاکیه. ام ده هوا زوروی خاکی خدا هدف بال کور بینه. خدا باش اس بتیم هدفجو رال بیزه. شوکیله ورال بیزه. باسخونه ورال بیزه. رئیس ورال بیزه. چیزی بر کار بازارگو بینن. جای اتحادن اتحاد کنشما دیتیه، استقلالی دیتیه. بلا بتن زوروی ما بینن. خدا وکیل اب زورو. دست هدفجو چونه. بده چای بخواه بین خراب دان تاکسی پیل بده فورتلتن تاکسی زل بده گرین. همیه اوا انسانویتن. دست زورو گویدته بین خواستریتن. زیتاش گویدته خواستریتن. üstelik ben nasıl takılacağım bizim dasti o bir beni hoşu benin meze. Basta blo. Am havulu noki bu havulu noki la. Nakha ne havulu mazit o nasıl takılıyor. Adardı mı eve dardı mı blo zoruge mı biname balo hoşu. Neyin hatta meyname bir hareket etkin. Honya zoruge meyin. Hona bir hareket etkin. Hatta meyne. Blo be mazit kharab kılıyor. Moş be kaçtı. Bir kaç yaşım hu be. کریم هو به زنم هو به مملکتم هو خراب به مو دین زنته مو حالش بیه نخواسته چه هیو هدی کردی بلا کردی چه خواب بچن و چه زوریه نبین زوریه ما بلا بیچه و زوریه هل فلان دینه و زوریه هل فلان ده میتوب ده تلفن ده جواب ده نه اوزنین هیا بنا بی که هفته قربان خواستم خراب فرصه پی تختل فده فرصه خواستن üstelik هم نستقلی تکیاز منو بیزم کب پس اسرائیل ایش باره یه پیر کیف خبوینن یه مرد ام نستعین حوالو بی همی حوالی اسرائیلی نه اف هدف بچه همی پی اسرائیل تشوره پی فرصه خالتین به ام نستعیلی ام کردی جوور همی پی اسرائیل تشوره پی کردی تملا خوباند او زورو او تاته افضل انسان خوباند اما بهتر خوتن خدا درد ما اوه بلا زوروی ما بیان بلا خوبه ناینن حتی منه خوشن اتم او رو به مزد خراب بکنه. دخون زمان اول جل هدفچه هم میاره شوکیل اوراس باسخون اوراس لیدر اوراس بلا زوروی ما بینن کارن بین چرا ایک و 10 ساله میبینیم که فلان ده شهید بی چرا بیاد فلان ده کره و به کون به چله نوتن نه بهش که این وحرکت که حتی نیبستناق من آخیبه اشیا خانه خو بلا به مزد خراب بکنه. درد ما اوه مملکت ما مایز به مملکت امن کوی بچی دادی سباو دون بعد دست پشتو منه یه پاکومتن شداب چورش که خدا پی فرصتن درد ما اوه دو هیچومش دولت ماش ملت ما هیا بلو به حرکت ام یاردیم چه دولت خونم قربان دولت خواهد ببین جل ممنون همیشه سه موتی خود خدا کره خواست هذا پلکانزه حتی کره من نه آذر بده بلا کره ما بینه ما خیر خواستید به من خواستید نبود
الدعوة كره خالك حتى كره من أزل بعد ده هدا بساكنه خدا طالها هم يتيدا بدلو باش صلاة كل بعد 12 عيدا شنو جيبهم عيدو خالكنا شنو جيبهم هنجي توشتانا به صفا عيدا أفكر بينا بعد 12 عيدا بسمرة درباز بي شنو جيبهم هنجي عيدا ما شنو جيبهم يجي خالكنا إذا بعد باش صلاة أفكر فيه أما بلو جواب ده بدمو أبيك قربانو خال خدا بدي كردستان'a o çeyne. Biliyorsunuz 31 haftadır biz düzenli olarak HDP il binasının önüne geliyoruz. Annelerimize destek çıkıyoruz. Bugün babamız konuşurken hakikaten tüylerim diken diken oldu. 12 bayramdır bayramı yaşamadıklarını dile getirdiler. Evet, biz Ramazan'da bir ara verdik biliyorsunuz. Ramazan'da hem pandemi kurallarına uyum sağlamak adına hem de Ramazan'da kadınlarımızı rahatsız etmemek adına ara vermiştik ama biz bundan vazgeçmemiştik. Duyumlar aldık, işte sustular, artık sesleri çıkmayacak. Biz sonuna kadar Allah ömür verdikçe biz sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Terör örgütüne meydan okumaya devam edeceğiz. Çünkü bugün annelerimizi hakikaten evlatlarını bağrına koparanlar şu anda önüne sessiz, hiç sesi çıkmayan, pencerelere dahi çıkamayan HDP. Bunun en büyük sebebi HDP'dir. Çünkü baba ifade ederken güzel duydunuz. Çocukları aldılar, gönderdiler. Kendileri keyiflerini, sefalarını sürdürdüler. Ama Allah izin verirse sesimiz çıkabildiği kadar biz sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceğiz. Biz her perşembe yine buraya geleceğiz. Tek bir kişi de olsak, 10 kişi de olsak, yarım kişi de olsak Allah ömür verinceye kadar biz al bayraklarımızı HDP'nin önüne gelip hesap sormaya devam edeceğiz. Verilmez! Türk kardeştir, ayrım yapan kardeştir. Türk kardeştir, ayrım yapan kardeştir. Şehitler